Tunggu. Tunggu dulu. Tu. Dekat dalam. Main. 2 3 hais. Enggak, ni langsung tak pakai lagu. Jadi segala tangan. Ha. Dan pertama ni sallallahu apa? Nam hai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Enggak bilang habis, dah cukup. Lanjut. Paling. Kerincing. Dekatlah. Berpada tengah. Nam yo hai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Duduk. Oh. Kayak mana? Bupah di tengah-tengah ayam. Enggak. 2 3 4 kah duduk jaro tetap. Bentuk piuh di 8 je piuh. Enggak ngerti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rapai ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Nam yo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Ulang. Tengok sini bingung. Cuma boleh nak urap. Cepat. Ne rapai. Tu. Dekat long. Tu. Hai sallallahu. Tu 2. Hai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Muhammad nitamah rahmat dan Bukan latihan dulu gitu. Gitu langsung. bukan benar. Dari pertama aja. Dari pertama. Sallallahu. Ya udah. Tu 2 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Tolong kata apa? Salam. Salam ne piuh ju salam. Tu 2 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Kerincing. Tu 2 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Sampai mana? Salam. Aduh, ulang salam ni piye? Aduh, ya Allah. Ulang. Tu 2 3 sallallahu. Tu 2 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah adna Muhammad nitamah rahmat dan salam. Duduk.
1, 2, 3. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad Ramadan salam. Bio, salam bio. Iya, kan aku aja singit dia duduk. Oh, jadi dia membupah. Belum tahu belum dah singit, masa nanti dah ulang lagi pasti. 1, 2, 3. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad Sakit tahu. Sakit. Aku kan sakit gimana kayak gitu di koko tuh. Hai lagi biasa baik dia gubruk dia orang. Ulang lagi. Ulang lagi. Koko. Man. Guys saya dapat je baca dia. Benar kan apa? Baca bentang. Sakah. Buat apa? Ya. Ma 6 je. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad. Iya itu sengaja. Lanjut. Ayo buka lah ya. Orang udah enggak baru pura-pura tuh. Jangan. Emang macam kayak aku enggak tahu ketok. Ya udah cepat. Tu boleh kat lam. Kata. Dua. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad Ramadan salam. Kak, taruh rapai. Ini aja dari habis mana? Lompeh saya. Maksudnya? Tang baru 1, 2, 3, 4 bicara. Warga sampai. Tuh. Lah.